Rp200.000 dan atas nama Mulyadi Rp1.000.000. Penerimaan sebesar Rp5.650.000. Uang kas bank menjadi Rp220.067.781. Pengeluaran upah tukang tanggal 27 sampai tanggal 3 Desember Rp17.376.500. Pembelian material instalasi listrik Rp90.000. Pembelian aluminium dan cat Rp10.028.000 dan administrasi bank Rp6.500. Pengeluaran Rp27.501.000. Saldo akhir kas sampai dengan tanggal 9 ada sebesar Rp193.146.781. Adapun hari ini kami mendapat informasi telah masuk atas nama Darmayanti Rp400.000, atas nama Helmi Aristia Rp100.000, atas nama Intan Novia Hadinia Tanel Rp100.000, atas nama Surahman Rp200.000, dari PT Indonesiaku Rp100.000, Destiny Glorious Rp500.000, PT Lentera Inspirasi Pertiwi Rp1.000.000, dari Chenlights Rp2.000.000, Muhammad Nurdin Rp1.500.000, Abdul Samad Desafar Rp250.000, dan Henry Kartiga Rp200.000, Yesi Marince Rp300.000, dan terakhir Dedi Waskito Rp1.000.000. Demikianlah laporan keuangan Masjid Rahman dan Dana Masjid Rahman sampai dengan tanggal 9 Desember tahun 2022. Terima kasih atas impak dan sedekahnya. Untuk itu marilah kita mendoakan kepada Bapak yang telah berimpak dan sedekah untuk Masjid Rahman. Semoga diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dilapangkan, dimudahkan segala usahanya. Bagi yang sakit segera disembuhkan, bagi yang telah wafat untuk dapat tempatkan di sisi Allah SWT tempat yang layak. Untuk itu marilah kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Selanjutnya adapun yang kami sebagai selaku khatib dan imam salat Jumat pada siang ini adalah Ustadz Muhammad Samsul Aidi. Alhamdulillah tengah-tengah kita. Terima kasih atas kesediaannya. Untuk itu marilah kita merapatkan demi sesab-sab yang masih kosong di tengah-tengah masjid kita ini. Demikianlah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kufrati wat talihin wa ala alihi wa sahbihi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin, ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah kata yang paling indah untuk kita ucapkan. Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas untuk kita lontarkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang karena Rahman dan Rahimnya sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan karunia rahmat dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, beribadah, beriktikaf di Masjid Baitur Rahman yang insyaallah penuh akan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan rutinitas ubudiyah kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa kami selaku khatib mengajak dan menghimbau, khususnya kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada antum, kepada anda sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata imtithalul awamir wajtinabu nawahi. Kita berusaha menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah selalu senantiasa kita limpahkan, kita cucurkan, kita junjungkan kepada sosok figur umat manusia, seorang nabi yang takkan pernah rela korbankan sahabat-sahabatnya, seorang nabi yang takkan pernah rela korbankan keluarganya, namun beliau rela korbankan jiwa raganya demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam kitab Maulid Simtud Durrar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi disebutkan bahwa Nabi kita insanul kamil, basyaran lakal basyar, manusia yang sempurna yang hakikatnya melebihi manusia biasa. Sayyidil hasyir alladhi yahsurun nasu alal qadami wa sayyidil mahi alladhi yamhullahu biyal kufrah wa sayyidil aqib fala nabiyya ba'da nabiyur rahmah li syafa'atil ummah sayyidina Muhammad. Pernah suatu ketika tak kala malaikat Jibril alaihi salam, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam memohon perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengaminkan daripada doa-doanya. Satu di antara tiga permohonan malaikat Jibril alaihi salam yang lalu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Celaka. Celaka kata malaikat Jibril. Siapa orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia enggan, dia tak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Amin. Ini malaikat Jibril yang berdoa, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkan, maka bisa dipastikan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tak termasuk daripada tiga ataupun salah satu di antara tiga apa yang dimohonkan malaikat Jibril alaihi salam yang lalu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan kalam daripada Imam Al-Ghazali dikutip dari kitab Bidayatul Hidayah, diterangkan di antara adab-adab berjumat, terutama tak kala ketika mendengarkan khotib sedang menyampaikan kedua khutbahnya. Di situ diterangkan alangkah baiknya mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib sekalipun dia tertidur, tapi dalam tanda kutip tidur, maaf, yang pantatnya tak terangkat dari lantai,
yang sehingganya dapat membatalkan wudunya dan mengharuskan dia untuk kembali wudu. Itu lebih baik daripada dia ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya dia sibuk dengan tasbihnya, dia sibuk berzikir mengingat Allah, dia sibuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, apalagi dia sibuk dengan dunianya. Na'udzubillah, apalagi sampai dia memainkan handphonenya tak kala khotib sedang menyampaikan khutbahnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Jumat kita kali ini lebih baik daripada Jumat-Jumat sebelumnya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua umat yang istimewa daripada nabi yang istimewa. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua umat daripada nabi yang senantiasa merindukan kita sebagai umatnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat daripada nabi yang senantiasa perhatian kepada kita sebagai umatnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua umat daripada nabi yang senantiasa perhatian mendoakan kita sebagai umatnya. Sebagai bukti, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih hatinya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggali oleh orang-orang yang dicintai, Rasulullah ikut menyolatkan, Rasulullah ikut mendoakan, Rasulullah menangis. Lalu sahabat yang ketika melihat Rasulullah menangis, mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maza tabki?" Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkanmu menangis? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sontak menurunkan kedua tangannya seraya menghadap ke arah sahabat. Sebagian sahabat ketika dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menunduk. Ada lagi sahabat ketika dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka merasa GR. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istaqtu li ikhwani." Aku rindu kepada saudara-saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mendengarkan jawaban tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka terkejut, terheran-heran. Lalu mereka bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, awalasna ikhwanak?" Wahai Rasulullah, bukankah kami juga termasuk daripada saudara-saudaramu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, tidak," kata Nabi. "Bal antum ashabi, akan tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Amma ikhwani, adapun saudara-saudaraku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "qaumun ya'tuna min ba'di wa yu'minuna bi wa yattakhiduna al-Qur'an wa lam yarawni." Apa kata Rasulullah? Ada satu kaum, ada satu umat yang datang setelahku, yang datang setelah sepeninggalanku. Mereka beriman kepadaku, mereka berpegang teguh dengan Al-Quran. Walam yarawni, walaupun mereka belum pernah melihatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, bisa dipastikan kita semua khususnya yang berada di Masjid Baitur Rahman ini dan saudara-saudari muslim kita yang berada di luar sana termasuk daripada saudara-saudara atau umat yang senantiasa dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat yang istimewa daripada nabi yang senantiasa merindukan kita sebagai umatnya. Hadirin yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat daripada nabi yang senantiasa perhatian kepada kita sebagai umatnya. Sebagai bukti, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan naza, Rasulullah hendak dicabut nyawanya, Rasulullah tak mencari anak istrinya. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummati, kata Rasulullah. Ummati, ummati. Wa kaifa ummati ba'da mauti? Umatku, kata Rasulullah. 3 kali diulang oleh Rasulullah, oleh Nabi. Umatku, umatku. Dan bagaimana keadaan umatku setelah sepeninggalanku? Inilah hadirin sekalian
Bukti, salah satu bukti di antara rasa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua sebagai umatnya. Sekali lagi saya katakan, patutlah kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita umat yang istimewa daripada Nabi yang senantiasa perhatian kepada kita sebagai umatnya. Hadirin rahimakumullah, terakhir sekali lagi saya katakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua umat daripada Nabi yang senantiasa mendoakan kita sebagai umatnya. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan senang hatinya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam tiban nafs. Rasulullah dalam keadaan senang hatinya. Lalu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang tak lain dan tak bukan adalah istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengambil kesempatan yang berharga tersebut. Lalu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang memohon perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakannya. Seketika Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Wahai Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, berdoalah kepada Allah untukku. Seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya seraya mendoakan Aisyah, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ya Tuhanku, kata Rasulullah, ampunilah dosa-dosa Aisyah daripada dosa-dosa yang telah berlalu, daripada dosa-dosa yang akan datang, daripada dosa-dosa yang ia perbuat dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dan daripada dosa-dosa yang ia perbuat dalam keadaan terang-terangan. Mendengarkan doa tersebut, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha senang hatinya. Saking senangnya Sayyidah Aisyah, ia meletakkan kepalanya di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, ayasurki doa." Wahai Aisyah, apakah engkau senang dengan doa-doaku tadi? Lalu dijawab oleh Sayyidah Aisyah, "Na'am ya Rasulullah." Tentu hai Rasulullah, aku senang, aku bahagia dengan doa-doa yang kau panjatkan tadi untukku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, hadhihi da'wati li ummati fi kulli lailah." Wahai Aisyah, ketahuilah, ini adalah doa yang senantiasa kumunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa yang senantiasa kumintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, li ummati, untuk umat-umatku, fi kulli lail, setiap malamku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadirin sekalian, bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita sebagai umatnya. Lalu timbul tanda tanya besar, kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, apa bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekurang-kurangnya, setidaknya pada hari ini, sudahkah kita berselawat kepada Rasulullah 100 kali banyaknya dalam satu hari ini? Sudahkah kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW pada hari ini khususnya, di mana hari ini adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, tuan daripada hari-hari, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Banyak kesunahan-kesunahan Nabi SAW yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada di antaranya kita pakai peci putih, gamis putih, koko putih atau sarung putih. Kita niatkan untuk ittiba bin Nabi, kita niatkan untuk mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang paling gampang menurut kita semua, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk WC kaki kiri dan keluar kaki kanan. Itu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sering kita abaikan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nantinya kita kelak dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan daripada apa yang kami sampaikan ini, walaupun bisa dibilang banyak sekali daripada keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun setidaknya ada di antara 3 yang sudah kami sampaikan ini dapat menambahkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sehingganya nanti kita dapat berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah idghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadar wa uzunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دوننا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولاياتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه على من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqamah Allah ta'ala dan Muhammad mati samawati wal ard.
Stawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis salah. Sawu sufufakum yarhamni wa yarhamkumullah. Sawu wa'tadilu wastaqimu asabakumullah. Yang kosong diisi, yang renggang dirapatkan, karena itu termasuk daripada salah satu kesempurnaan salat. Shalli fardhu jum'atin mustaqbilal qiblah imamatin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الفاتحة. الله يفتح علينا فتوى العارفين ويفكرنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء والصالحين ووالد الحاضرين ومشايخهم أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى من نوى سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud,
الجود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طول أعمارنا في طاعتك وطاعة رسولك وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وأحسن أخلاقنا ومن الخير قربنا ومن الشر أبعدنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عريانا إلا كسوته ولا عيبا إلا سترته ولا منفردا إلا زوجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم أنت تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤالنا وتعلم ما في نفسنا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلامذنا وذرياتنا من أهل العلم والخير والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا وأستاذنا ومعلمنا تلامذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم